على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر. A cure from the Quran represents the most complete form of belief in the Book of Allah. That part of your belief in this Quran, part of your iman and your tasdeeq of this Quran, your belief in this Quran and your faith in this Quran, is that when you fall sick, whether that is a sickness of a heart or the sickness of the body, that you return to this Quran as a means to cure you. And he says not only this, but belief in it and acting upon it. And he said this is especially important at these times of ours of trial and tribulation. These times when as many sicknesses as we have of the body, sicknesses of the mind, psychological sicknesses, things that we have never seen before in the previous generations, things that have not been known to the medical professionals who practiced before. We have نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره. ardayda maanta qalinjebinayso nasiibka u yeelatay intaanu maamule intaanu madarasada madax iyo sharaf badan ay kasoo qayb gashay aan nasiib u yeelanay ardaydana ay noqotay ardayda ugu horeyso xaflad ballaaran oo sidaan oo kale ah loo dhigo. waxaan mahad weyn uga celinaynaa dhammaan macallimiinta iyo inta garabka ku siisay mar walba iyo mar walbana waxaan la garab taaganahay hiil iyo hoor. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذر العليا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذر العليا ويبلغنا مرامينا. زرعنا في رياض العلم